Istirahat ke lu kak, yang kok ngibain benase. Ni tahu kakek lek cek kok berdin nak. Iya kan laku nak kaki mun beneding na ya saya beber kak. Oh iya, yang kok ngiba seke, langsung ke hulu. Kakek merenya ke ya lek. Mari lah kok kak. Oh ya lah. Ya ilu kak. Bukan kak. Wah, ini kerao kak. Cek yang mele-pele bi kakek lek. Oh, cek aja kak. Oh iya lek. Kok ben kakek dapat ki pakun ada iya sampai laki bini. Arah apa matanya dari kaki kak? Yang jek lek engkok keng takok, bolan kok keruan andreng tani. Kak kita usah aku beter katang cinta kak. Engkau rian nerima kaki apa beden nah. Susah seneng pakuna polong. Kelangkong ya lek. Engkok ben kakek mencari tetia hubungan. Saya tak karo bisa nahan coba. Tapi teti hubungan saya sampai ke suarga. Amin. Kak, engkau rasa cek hubungan nanti pasangan ngak kakek. Tade rasa pole dalam ateh kecuali rasa syukur ke Allah. Seampun aparing anugerah cinta sepasti. Malam bu kak. Cukup lek main. Tina kakek lah mulai tuh pas istirahat ya. Iya. Hanya bingko teh aku kakinya nama ya. Iya lek tengah teh. Iya. Oh ya Allah. Duh nek sapuran yuk. Kencek ke furna. Asa pedan tak launan sekali ngakin nasi andi lorong. Tonjuk dulu nah. Bapak boleh saya kau ngomong nak. Apa pak? Kaki bingkok teroy pak kuliah nak. Mak pala udin kaki bisa lebih mapan ketimbang bahapan ria. Enggak pak, kok tak kuliah. Kok lakon tuh kelakuan si bude Roma boy. Wes ya kita usaha kau beter nak.
Mon karo kelakuan saya Roma. Balik saya kutu ika kebetulan kaki ya. Masa depan nah. Tina cek paksa pak. Sampai nama biaya dari Dima mempas angko aku kuliah. Tina kaki siap mikirin biaya nak. Aji latang kewajiban. Engkau keng teronya kau pendidikan katang nak potong. Pengarapku aku bisa ngangkat ke derajat keluarga. Iya pak lagi pengeterona kakek pak. Engkau siap. Masa kok ben kaki seterus laku deh iya. Maksud Dul. Mayu merantau, nyari kelakuan. Mak pola kok ben kaki deki sukses kan nyaman mat. Mun kok ben kaki lebih nyak pesen nah, bisa beli mobil, abangun rumah seraja, bisa pun tokon tak mampu. Kok tak bisa keluar dari bumi Morleker ya Dul. Soalnya bodoh taresna si tak bisa itina. Taresna, engkau heran kaki mat. Mak bisa lebih eman kareng bini katempeng ke masa depan nah. Bahkan kok tak tahu dek remba deki tetina. Mun sampai aja lini odik tanpa alek mana. Kenta apa teh beres kaki mat. Akan tong ki odi kareng bini. Mun patut deh, kaki reng lake. Sista kentong nak odi reng bini. Ya pada remba apa oleh Dul mun lah cinta. Kakan cinta jadi ya, pas enom meh. Maletel ketel dalam tabun. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Beda apa lek? Kak, engkau suruh aku kuliah bi bapak. Dek remah moncan kakek. Kak, Iya lek. dek remah moncan kakek. Tak apa lek. Aja demi masa depan kakek. Cuma engkau minta situng lek. Jaga tenak kakek untuk engkau. Iya kak, engkau bakun aja kita ngateri ya. Yalah kan dulu lek. Engkau hik bedela kau nah. Iya kak. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Berapa, Din? Anu Bun. Engkau terong ngetosin rempeg sirik berin ruang. Saya di mana, Din? Arwa Bun. Sengkok minta tolong nyari jalan untuk tangan aku liya. Oh iya. Dina malah si Rut sing ngurus. Cuma anu Bun. Nyon tolong. Tangan nak soro ke berengake. Pelan mana Riki tak tahu berek temur Bun. Iya kemarin malah seperti tangan nak, Din. Iya Bun. Saya langkong ya. Tina kan lu Bun. Engkau kini rayap siap ke tangan nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nang. Mana? Iya pak. Tuli layap siap nak. Kemarin pas berangkat apa dengan an kelebun ya. Oh iya pak. Pak. Engkau mangkat dong. Duduk lu, Jong. Ano.
Teh pudina rik berin tak bentan benengko. Encan trauma kuliah anak. Terus Pak? Bika ke bento pas kabareng niser male tak karo tebes ngenangan. Mun pareng lo, pembiayaan bingko bentua. Oh, iya Pak. Setiare pas spray ya. Ulan teh pudina ki buru ngetos saya. Iya Pak. Heeh. Tina kok langsung Bang. Tengah hati dong. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kak gini dana? Abu tak tahu. Kok gini bapak suruh dena. Encan di teh putih nih suruh nyeper. Boleh cek dana kakek? Apa nak? Tahu deh pak, lo mau perlu. Kok teh sirut anak kelebuna. Oh kaki cong. Mai tunjuk kalau cong. Iya teh. Tulina kayaki kopi kalau. Ano teh. Kok bi bapak suruh nyeper dena. Iya cong. Rik berin kok tak bentan ben bapan. Tangan nak rawat roy pak kuliah. Tetibi bapak nih seropa torok ke kakek. Kengan no cong. Pola kaki bisa. Sambil nyeraki jalan. Pola kangkok bisa meringan. Oh iya teh. Deki bisa norok jalur beasiswa. Ya bacaan kaki mon dia cong. Tajuk kalau nak. Arya tangan nak siapa kuliah cong. Arya kak siru dana an kelebuna. Kak siru dera siapa kala bentua kakek. Kemarin pas makan bareng ya. Cek iya pak, kok mager ke tibi boy? Abah, kakek kita tahu berek temur nak. Tina tak rapa norok kak siru degelo. Deki mun lah tau, tak rapa makin mangkat ke TB. Wis torot teng. Tak usah paksa. Abang je cong, kok bakun percaya ke kakek. Tulina lah kalah atas ya. Enong kelu kopi na cong. Iya teng. Kok bangkat deh pak? Iya nak. Tuli cong, wak le siap nak kanan. Iya lah teng. Engkau pamit dong. Iya cong. Dan tele. Mayu le. Mayu-mayu udah remah. Abu mayu. Kakek bi teh budi ne patorok kangto. Cek iya, kok ada boy? Athereung. Sang kuking mak sema kampus bi kaki yo. Torot. Mayu le. Tak nyaman jadi ngoreng, tak kok sang kuking beda masalah.
Arya beningko stro, tapi ti budin. Mayu kan ya sere. Mayu. Mat. Beda apa kakek mak ngecengan deh iya? Tahu Dul, kok cek kerong nggak kalek mana? Abi tak ketemu. Bahkan setiap kali engkau nelfon, tak teman berde jawaban. Ye ngaji mun odi kentung aki kepada manusan nah. Pula kita ngak ketibun Sayyidina Ali ya. Aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Perlu kakek tahu mat, saung kuna maneria benikan tak sempat sebina kabar. Saking maneria, lah bunga ben kau dan seanyar. Maksud tuh Dul. Mun kakek tahu ketang maksud, mana rongko? Arwah sang kakek sangka sibuk kuliah, tak sempat beri kabar. Pun siapa roh Dul? Arwanan kelebun nah, sirut. Encan ruas yang mana pulang pergi kuliah. Hapi na mundiang. Mai tahu lah yang. Tak penting ya. भुला देना मुझे है अलविदा तुझे तुझे जीना है मेरे बिना सफर ये है तेरा ये रास्ता तेरा तुझे जीना है मेरे बिना. Ni bisa mana ada iya kangko Dul. Korang apa kok? Tang cinta, kasih sayang, bahkan sekap pinelai pasrah aki ke mana? Kaki matanya kangko mat. Atanya ka bentibe. Kan kaki lebih penter dari kok. Cuma satu budu nangko ria tak kira ketemu di orang bini. Karena kok sadar tung situng orang bini itu nyeri ya. Cinta ben sayang tulus cuma nang to bini. Mat!
Pas serba salah kok. Ting tak eka bele. Ni serta ku arep-arepen. Kapan eka bele? Pas tak terima dengan kenyataan. Malang. Ada tur ke PPS kadul. Oh, macam rajin dengan nangan kaki lang. Engkau lambat pernah daftar sampai nggak bisa bawa situng. Kini pakai laring dalam. Lah siapa sih Miss Dul? Mak pola rezeki narua. Ada tar dalam kana. Daftar di PPS kadul. Kakak Ufron. Mayu lang siya torok dul mawe. Bila kita sudah anggota. Ya mayo. Bener kiyo candul mawiro. Cinta na orang bini siyang kong tulus itu nyari. Karo cinta na orang tua bini. Engkau tahu leros terus anda iya. Kau harus bangkit. Ben harus semangat. Aja ini odi segi lancang nih. Mat, tak tinggal. Engkau lah tak kuat di imur leker dul. Mayu marantau poi. Lah macam merantau mat. Bah, milau bedul. Encan kaki mun terus sukses aku tuh marantau. Untuk setia, lah cek merantau. Berdepailan lebih nyaman. Apa dul? Adaptar ke PPS. Hah? Kaki tak ciri ya dul. Jangan kau ben kaki lambat lah mereka gagal. Mayo mat. Engkau yakin kaki pasti bisa. Mi kerongkok dul, kaki tak daftar lagi ya. Lah kakek boy. Mun engkau nurut daftar, sajen banyak pasangan kakek. Tinang kok makalah boy. Dengan harapan kakek lulus jadi anggota. Cuma engkau minta tolong. Mun kakek lulus, engkau angkat. Toranmu hal dul, mun orang yang angkot di anggota KPPS. Mulai lambat, pengeterunatan keluarga, terus di anak foto titik anggota KPPS. Tapi apa? Sampai saat ini tak teka. Bismillah mai mat. Cek pesimis. Mau gagal setia, mai pas merantau. Lala-lala berkese, mai pas makan. Mai dul.
di mana? Dari kantor PPS Kadul. Ini pada dari kantor PPS Mololo. Kan beda apa? Abah, saat ini pengumuman kelulusan ke PPS Dul. Kaki lulus ya. Enggak Dul, engkau bencel lang tak lulus, cuman matinggal si lulus din na. Mat tinggal. Iya Dul. Alhamdulillah. Tekajut ong ku gak ketretan. Mat tinggal. Mat. Beda apa, Cong? Jadi mat tinggal teh. Tuh. Lah, Cong. Kaki jagi urusan mat tinggal. Mat tinggal setia sibuk. Waktu pak lantik tu tina kera. Tina lah mulai baik kaki, Cong. Ya Allah. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Mak deh mat tinggal dia. Kapan le terima titi anggota KPPS? Ini pas lupa. Pas apa sekapar jadi nang punya ria. Mat tinggal boy. Selaku lang ko polong punare. Kapan lo din ceja? Pas ada kabar. Ya Allah. Cek melas senasib aku. Dul. Ya berderem kerem dari mat tinggal. Mat tinggal di mapron. Mulai lah, ki huru ban kau dari kecamatan. Jelas ya, kau ki mulai. Di pron. Alhamdulillah ya Allah. Ni kerongkok Dul, kakek tak daftar lagi ya. Lah kakek boy. Munang kon ro daftar. Sajen banyak pasangan kakek. Tinang kok makala boy. Dengan harapan kakek lulus jadi anggota. Cuma engkau minta tolong. Mun kakek lulus, engkau angkat. Kapan sengkok lah teti anggota KPPS? Tangkau dian meningkat drastis. Engkau bisa ngangkat Dulmawi sebagai linmas. Bencecek penting ah. Sengkok bisa males tengka kemana? Arapa singko mi bisa tak lulus ng anggota KPPS, Mas? Sekolah na Mas. Area berdasarkan hasil seleksi. Kayak minta tolong kok, Mas. Mungkin nyata sudah kabi ko terima Mas. Temon nyat nyogo untuk ngobrol keputusan. Sepora nah, tak bisa. Gila kau kabim tikenakan na.
Di, jaga kantor dia, Di. Wis kak. Wis. Ambuhan dina. Beh, nyambui dina le, cek kita ada Pak Ria. Pokon kok tarunakan dina. Arah apa kaki le? Kan setia, engkau ben kaki putus kak. Alasan apa le? Alasannya jelas kak, kaki tak keterima ke PPS. भुला देना मुझे Mak cik gempang ngau bener perasaan kaki le. Markena sing kok tak lulus ke PPS, lantas tak cintai putus setengah jalan. Kak! Engkau seporan na kak. Bah, ni asa pora le. Cek ring benilas telas yon Ria. Engkau kasta kak penanya aki kakek. Kok ngarep kakek setia bisa beli pole ke engkau. Sapora na le. Matinggal yang dulu bukan matinggal yang sekarang. Clear mat, Dia madul. tinggal yang sekarang bukan tinggal yang dulu. Le jadi ya tang maksud le. Saporan na ya. Engkau ben kaki setia tak bisa beli pole. Mun engak lambe engkau bi kaki sia-sia akimar kena orang laki lain. Engkau yakin le setia ria kaki kasta. Ya wis kalu ya. Kok ki mangka tebing tek si rekap. Medul. भुला देना मुझे Kak! अलविदा तुझे तुझे जीना है